Ütü içti uşultu çıksın görkünü gana Şakıram bilego sizdi Koşulup meyman kuvanıp dursa Dilekке dilek ulanıp dursa Dimeli geçe şandanıp keter Gelgender tamaşa kursa Alısты жақын kılgan toy Akbaka dile turgan toy 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 Körüşpöy жүргөн көпчүлүк келип Көңүлүң өскөн жырган toy Hey! Toy берүү салты эзелти элден Атадан уулга уланып келген Томсортпой тойдун шанисин жасап Ырчылар ыр төгүп берген Калбасын оруп көңүлдөр кирде Арнаңы сөздүн асылын ирге Тамшаны коштоп турушсун баары Келиңиз ортого билеп Алысты жакын кылган той Акбака дилеп турган той 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 Көрүшпөй жүргөн көпчүлүк келип Көңүлүң өскөн жырган той Алысты жакын кылган той Акбака дилеп турган той 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 Көрүшпөй жүргөн көпчүлүк келип Көңүлүң өскөн жырган той Hey! Дайра су кечип келген Мейманды сыйлоо улусал телден Томсортпой тойдун шанисин жасап Аталар акбата берген Сөз айтып кетти ширинин иргеп Ортого түшүп чер жазып бийлеп Тамаша куруп кетиңиз бүгүн Эсте калсын бүгүнкү күнүң Алысты жакын кылган той Акбака дилеп турган той 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 Көрүшпөй жүргөн көпчүлүк келип Көңүлүң өскөн жырган той Алысты жакын кылган той Акбака дилеп турган той 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 Көрүшпөй жүргөн көпчүлүк келип Көңүлүң өскөн жырган той Насиелер жакшыбы? Шута той балы бошто эле чарчаган айсыңар го? Geç gelingizler de geç. Ha, эми ушундай болуп калды, шарт ушундай болуп калат экен. Эми Кудай бурса эле баягы эле көп убакыт. Азыр кеч калсак биян оңдойсуңар. Кеч ана? Чакыр бардым, жакын чакыргыла. Şöyle boldarımızda. Ana, mayla. Boldar yigitler, kızlar, oğuldan köpsünler. Ana bugün oltan olur. Yani bizim kızımız Ayzat. Sizlerden birinci kadamı var. Nasıl жақсылық, денсаулық, uzun ömür. Жақсы шығып, айланып ойнап, мерекелерін өткізіп келді. Сізге ақ жол. Тыныштық, денсаулық, бақытлы болуға. Amin. 18 adam жараткан Аллахыма чексиз мактоолор болсун. Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга саламдар салаттар болсун. Көптөн бери күтүп жүргөн ушу алтынымды Айзат кызым экөөнүн өмүрүндө биринчи болуп аткан үйлөнүү тоюңар кут болсун. Өмүрүңөр uzun болсун. Аллахым көп неребе берсин. Нерелерим ушул салих салихалардан 30 пара катмы Куран чөй турган карылардан болсун балам. Бактылуу өмүр сүргүлө. Эч жаманды көрбөгүлө. Только жакшылыктардын төрдө жүргүлө. Жакшы адамдардын катарда жүргүлө балдарым. Бактагыла, шактагыла, күчүнү достор, аяшууларым, кыздарым, силер дагы жакшы өмүр сүргүлө. Аллахым берген жакшы күндөрдө жакшы ийгиликтерге жетишиңерди Аллахым насип кылган болсун. Ойногула, күлгүлө. Аллахымды эч качан эсиңерден чыгарбай, дайым баскан жолуңар ыйман жолу. Ата-энеңерди сыйлаган, имандуу, инсаптуу, мээримдүү болгула. Амин.
Ergen, bize bir cevap ver. Nazigim ayday kızım, yalgızım darmanımsın, yaratkan bergen ırımsın. Boy yetip kaldın emi, bakıtın izlep geldi, uzatan seni kımbadım. Kaynatan nedir tutkan, kelim bolsa da gası, kolumda odun tutantkan. Kaynenin ümit kılgan, kelim bolsa da gası, kadası saktap bek tutkan. Katına gelinçek, atenenge erkelep, yürgün günü kaldı. Kanat bire dur. Toyxana da yol olsun. Ha. Yaxşı zaksot gözüküyor gelene. Ha. Baktılı oğlan. Kana. Maşına maşına. Amin. Kadına gelinçek, baldan jerge bakıp sep, ajarınga dursun bari suhtanıp. Kabağım karşım deme, jak baytal kaynenmege, urmatın bolsun derinde. Suyuga turuktu bol, yaşo bul en uzak yol, basıp öt kızım merikbe. Kaynatan nedir tutkan, kelim bolsa da gası, kolumda odun tutantkan. Kaynenin ümit kılgan, kelim bolsa da gası, kadası saktap bek tutkan. Katına gelinçek, atenenge erkelep, yürgün günün kaldı este saktalıp. Katına gelinçek, Bugün bizde saltana, üylönü toy baştala. İki yaş kol karmaşıp, durmuş kadam taştala. Ak toylor baştala. Kut bolsun toyunlar, bir bolsun oyunlar, baş koşkon çaşçı baylar. Ak jol toy bolunlar, karmaşkan kolunlar, açılsın ak jolunlar. Ak bolsun ak jolunlar. Yaşodo bir bolgula, alga maksat koygula. Adeni berip bata, turmuşta bir bolgula. Baktulu can bolgula. Kut bolsun toyunlar, bir bolsun oyunlar, baş koşkon çaşçı baylar. Ak jol toy bolunlar, karmaşkan kolunlar, açılsın ak jolunlar. Ak bolsun ak jolunlar. Bugün bizde saltana, üylönü toy baştala. İki
ырдашып турмуш кадам ташталар ак тойлор башталар кут болсун тоюңар бир болсун оюңар баш кочкон чачуу байлар ак жол той болуңар кармашкан колуңар ачылсын ак жолуңар кут болсун тоюңар бак кушуна бирдей сүйүнүп балдар менен жолу биригип келди мына кудаларым кел тосолуу бурадарым колдорду чаккатар тизилип келди мына кудаларым кел тосолуу бурадарым колдорду чаккатар тизилип кудалар жакшы кудалар көңүлдүн черин жазчу кудалар кудалар ийге кудалар карап турбастан биле кудалар кучак жайып жаркырап өтөм куда сенин баркыңа жетем күйөө болчу сынаган Жумайбек балдар, элге дасторконго жасалган ар дайым ушу дасторконго ачык болсун, жакшы күндөрдө эшикте зорго келейин, аман болойлу, тынч болойлу. Алттаңызга Кудайым рахмат. Кудалар, ийге кудалар, карап турбастан биле кудалар. Кудалашкан кандай керемет аппак жолуп салынышып алыс туруп сагынышып куда болгон кандай керемет кудалар сонун кудалар бирге бололу дайым кудалар кудалар изге кудалар кудайым кошту бизде кудалар кудалар сонун кудалар бирге бололу дайым кудалар кудалар изге кудалар кудайым кошту бизде кудалар Жубайлардан болсун деби аксакалдар бата берет кол жайып шаттаналы шаңданалы эки жаштын тоюнда каалоо айтып ырдайлы биле селки жөн турба шаттаналы шаңданалы эки жаштын тоюнда билейли каалоо айтып кошто селки ырырда
baş koşuşkan жаштарга байылып бакыт рызкысын мол берсин шаттаналы шаңданалы эки жаштын тоюнда каалоо айтып ырырдайлы билеселки жөн турба шаттаналы шаңданалы эки жаштын тоюнда бибилели каалоо айтып кошто селки ырырда Şаттаналы, шаңданалы, эки жаштын тоюнда каалоо айтып ырырдайлы билеселки жөн турба шаттаналы, шаңданалы, эки жаштын тоюнда бибилейли каалоо айтып кошто селки ырырда бибилейли Кошто селки ырырда толуп ар тарап кубаныч бар кууса жок айланабыз шаңданап бүгүн майрам салтанат ыр күлкүлөр жанданат жыргалы бар кайгы жок жаратылыш тамшанат куттуу болсун бул керемет кечиңер сезимдер өмүр калаган ак бата арнаган аман болсун биздин аталар нур жүзүнөн күнмерими төгүлгөн аман болсун биздин апалар дайым коштогон жарына колдогон аман болсун биздин туугандар салтыбызды сыйлайлы oyun kurup ırdaylı ömür ötse asıldar kayra gelbek turbayba ulu çözü turbayba Dualarınız vardır kabul olsun. Sizge bu aynalar uçmak versin, sizlerge uçmak versin. Жақсы келіңдер dualar. Allahu Ekber. Gel hocası. Bana ödü öldürüldü. Olduğum gibi sabahın armasına çıkalı. Biz de kız açtığımızı başlarımız. Oçaklarınız elimizde koyarsanız. Ey anasınlarım, kurbanlarım, güzelim mutlu olsun eyvallah. Çarşı
Assalamualaikum. Assalamualaikum hormatly agayın tuğanlar, ağalar, iniler, ejeler, qarındaşlar, apalar, avalar, kutmanlığı kuşu günümüzдөр menен. Neçen yıllar, neçen aylar kütkөн gün, baktımızga gün, kabul kılıp suraganın jaratkan, niyet kılıp, sabır kılıp kütkön gündey. Mına жылдап даярданып, айлап kütkönna Алтынбек жана Айзаттын үйлөнүп өттү. Махаббат майрамына дагы бир жалпыңыздар кош келиңиздер. Рахмат. Урматтуу туугандар, жакшы сөздөр жакшылыкка алып барат. Мына бүгүн биздин үйдө салтанат. Келин келди, келин алып азырына келип туугандар азыраак тоюбуз башталат. Андыктан келиңиздер, о келбесе оңуктан жеге жерди туралы. Алакандай алмастан катуу кызу чабалы. Кечеңиздин себепкер болгон Алтынбек жана Айзатты тоюнун коштоосунда, Ширин эжебиздин коштоосунда тойканаларга чакырып алалы. Кет. Rahmat, kol çalmamızdan puanlar. İyi güzel. Şirin ediyorsun. Rahmat. Rasını bildiriyoruz. Hurmatlı babayan puanlar. Daha biri Алтынбек жана Акаттын үйлөнүп өттүр махаббат майрамына кош келиңиздер. Ал эми мен бүгүнкү тоюбузду
официалдуу түрдө баштап бериш үчүн бүгүн баарыбыздын башыбызды бириктирип, ажайып бактас корконун жайган 2 жаштын бакыт сапарына бакыт тилеп той берип жаткан Алтынбек мырзанын атасы Каныбек агабыз жана ошондой эле апасы Гүлзар эжеге келиңиздер. Урматтуу той ээлери. Урматтуу меймандар, бүгүнкү күн айрымдар үчүн жөнөкөй эле кадимки эле тойлордун бири болгон болсо, бүгүн ушул инсандар үчүн өзгөчө күн туугандар. Эң бактылуу күн, себеп бүгүн келин алып, уулун акпат алып берейин деп жакшы ниет тилек кылган. Ошол тилек максаттары орундалды. Жакшы жерден Куда күтөйүн деген. Ошол тилек максаттарын Кудайым орундатты. Бүгүн Баткен обласы менен Жалал Абад обласы кудалашып турат. Бир кол чалып койсоңуздар, кудалар кут болсун деп. Мен бул жакка Жалал Абад обласынан Куда күтүп отурган кудабыз Данияр куданы жана ошондой эле кудагыбыз Замир эжеген бул жакка чакырайын. Келиңиздер. Айзат кызыбыздын ата энеси. Болчоңа тосолобуз, Баткендик кудадар барбы? Келиңиздер. Рахмат. Алемин мына бүгүндөн баштап туугандар, ар бир инсан өзүнө жакын адамды, өзүнө жакшы көргөн адамын өкүл ата өкүлене кылып шайлайт. Алтынбек мырза дагы бүгүн өзүнө жакын көргөн бир агаларын өкүл ата кылып шайлап отурат. Өкүл ата Бексултан мырзаны өкүленен, Нургүл өкүленен бул жака чакырабыз. Өкүл ата өкүлене келиңиздер. Урматтуу меймандар, мына Кудай кошкон кудаларды алдыңыздарда турат. Ушуларга уул кут болсун, кыз кут болсун, Куда кут болсун, ылайым 1000 жылдык болсун дегендер. Тойдун башында бир той кут болсун деп, колду бийик көтөрүп алакан чалып коңуздар келиңиздер. Азаматсыздар, бар болуңуздар. Эми сөз башы бүгүн той берип, келиндүү болуп, толкунданып, мынакей ысык чайым келди, бышып турган наным келди ысык деп, сүйүнүп, кызды болуп отурган Каныбек агама мен микрофонду сынайын. Келген коноктор менен жакшылап баарлашып, учурашып, бүгүнкү тоюбузду ачып берсин. Той маарек болсун, келиңиздер. Рахмат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Uzak yakındaki evliliğinden şerifler bana bugün Gulum Altınbek menен kızım Ayzat'ın koyup oturtuyumuz. Usulakım ben şimdiye soğuk, uzun ömrü, vakti alayım. Yaxşı yaşadan ben görüşürüm, dileklerim. Бар болуңуз, келин кут болсун, Куда кут болсун. Ай, урматтуу меймандар, той башталып атат, той ээлери сүйлөп атат. Кашык менен вилкадан бир аз колду бошотуп, бул жакка көңүл буруп, той кут болсун деп кол чаап турмуздар. Билем, бир 20-30 мүнөттөн кийин итак деле чаппайсыңар, көңүл деле бурбайсыңар. Жок дегенде ушуларга көңүл буруп койгула сураңызчы. Кашык менен вилкадан ол чайнанбай бул жакка карап, кулактуу төшөп турмуздар. Сөз мына ушул кызыбызды тарбиялап өстүрүп, бүгүн аталык милдетти аткарып, Куда түшүп отурган мына Данияр Кудага бир кол чаап койсуздар туугандар. Уул кут болсун Данияр эке. Келиңиз, Куда кут болсун. Assalamu alaikum. Бүгүнкү биздин кеченин күбөлөрү Алтынбек балам менен Айзат кызымдын тоюндагы биздин коноктор баарыбызга терең ыраазычылык. Баарыбыз бир кала тилек менен келдик. Şu balam менен kızım бактылуу болуштун кармашалыгы көрүп болсун. Биз мыкты жакшы үй бүлөлөрдөн болсун. Эки жакты тең караган баарыбызга балам менен кызыма сыймыктуу жакшы үй бүлөлөрдөн болсун. Куттуктан бактылуу болгула. Рахмат, Данияр эке, бар болуңуз. Уул кут болсун. Мына үчөөнү алып койгулачы, мына үчөө телефонду кармап алып каткырып атышат. Ким балдар мыналар? Азыр дагы ушундай балдарды көргөн болсом,
1000 сом штраф салам, элдин көзүнчө. 1000 сом бербесең балаңарды берип койгон. Чекара калгыла балаңарды бүгүн. Аябай көпкен бала ээрчип келсиңер. Келиңиз, анда сөздү мен берейин туугандар. Көлөкө жерде баткан Айзат кызыбызды көкүлүнө тумар тапкан бүгүн bir жагынан уул болдум деп сүйүнүп отурса, bir жагынан бир аз кайышып, эчирөөгү сайышып отурган. Мына ушул биздин замирекебизге мен микрофонду сунайын, жакшы бир каалоо тилектерин, акыл масаттарын айтып алсын. Геолог болсун, келиңиз. Hoş geldiniz. Konuklar. Olsun. Allah kanından çıkan akbu. Koruna barıp konunu. Asırap alsın akjarın akjolda gelin olmuna. Bir bolup baskan joluna baktılı süler bolmuna. Altınbek, sana amanat tapşırdım kızımdı koluna. Geleceğe jakşı kadar taşlarınızın, yaşoğumdu bugünden başlarınızın, ak köylöktöy, arı taza gelin bolup, kayın yurtluk katırlap baktanızın, bakılı oldular. Рахмат, бар болуңуз. Эң сонун кабыл тилекти мына ушундай телефондорду карап туруп эле айтып койгон заманга келип калдык туугандар. Замира эжекем современный бүгүн кайненелик статусты алып отурат, бар болуңуз. Болгут болсун туугандар. Мен кийинки сөздү берейин. Гүлзар эже келиңиз. Бир кадам алдыга таштап чыгып бериңиз. Бүгүнкү күндү сиз аябагандай көп жылдар бою күткөнсүз. Ниет кылгансыз, сабыр кылгансыз, Аллахтан тиленгенсиз. Аллах Таалам бүгүн ошол тилек максаттарыңыздын бардыгын орундатып, мына ушундай сулуу болгон красавчик жигитиңизге, уулуңузга красавица болгон кызды тартуу кылып отурат. Бул дагы болгон болсо Алланын буйругу. Ар бир нерсе Алланын буйругу менен болот. Мен сизге көп эле сүйлөбөйүн. Сиз алыңыздагы микрофонду, сөздүн тазасындагы, тунугундагы табыңыз. Жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын, тумар кылып табыңыз. Көпчүлүк алакан чапсын эже микрофонду алыңыз. Келиңиз, тойлук болсун. 18 Allah'ını yarattan Allah'ıma çeksiz maktollar olsun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salamlar salavatlar olsun. Şükürsüzler imandar. Bugün ben altındaki oğlum toyuna, Ayzat kızım toyuna şükürsüzler. Kudaylar. Aziz mimandarım bardığınıza şükürsüzler. Altının üstüne cüreyim. Sabana olayım bakarım. Uzun ömür uzun, rızkılar büyük olsun, altın başına aman olsun, benim baktıma var boğular, bay boğular, Allah'ın yolda, iman yolda, kuruculuk, hurmatlar şeyler, atayınında temsiler, atayınında hurmatlar şeyler, öz atayınında koyun bana. Gelinim sana da жақсы қалып қалайын. Келініміз, сен мына қыз болып келдің. Өмірің ұзын болсын, біздің бақытымызға барып болып, неврелерден көп неврелік болсын. Неврелерін салих-салихалардан, 30 парақатын Құран сүретін қалалардан болсын. Қызым, барыңыздар күш келсіздер. Рахмат. Ең сонун каалоо тилек болду. Кайнене деген ушундай жакшы каалоо тилектерди айтыш керек дейт. Ылайым ушул келиниңиз жеңилин жерден оорун колдон алган. Сиз ай дегене хоп этип ыргып тура турган келин болсун. Эми туугандар, мен кийинки сөздү берейин. Бүгүндөн баштап 2 жашка 3-чү ата эне болуп өкүлдүктөрүн мойнуна алып отурган өкүл ата Бексултан мырзага микрофон сунайын. Өкүл улут болсун. Бүгүнкү кеченин коноктору жаштар сіздерге қаларым өкіл ұлым және өкіл қызым алтын қашан болса алтын башынан аман болсын, қақпашқан болмай жүрмесін, келешегі кең болсын, қашан болса жақсылық көзінде жүрсін. Сіздерге қаларым түгел бақыт бұлда бір жол болады. Рахмат. Солдың бар болуңыз, Нұргүл өкіліне келіңіз, сізді микрофонды алып бір жақсы қалу тілектерді айтып беріңіз. Ол қызық болсын. Саламатсыздарбы, хуш келипсиздер, урматтуу коноктору. Бүгүн абдан кубанычтамын. Кызыбыз Айзат, уулубуз Алтынбек кармашкан колуңуздар түз жүргөсүн, таштаган кадамыңар байсалдуу болсун, бактылуу үй бүлөлөрдө болгула.
денсаулығыңар чың болсын. Ұзақ өмір сүріңдер. Атаң қуанын қолынан рахмат. Рахмат. Ең соңғы қалу тілек. Емі келіңіздер. Қанбек аға, Данияр ағам алдыға сөйлепчіңіз, Сұлай меле. Сындашқан емес, сырдашқан құдалардан болыңыздар. Сындашқан емес, сырдашқан құдалардан болуылды бір жақсы ері жүрттің алдына жеп құшақташып жұртташып болыңыздар. Елдері қол жағып қойсын. Қатырға қол жағып болыңыздар. Аталарына болар, бізді алып құшақташамыз. Жүріңіздер, 2 жастың жанына барып, естелікке сүрөткө түшіп, жүзінен сүйіп, алып келген белек бекчектерді тапшырабыз, өкіліне жаңағы белектердің барлығын алып шығабыз. Жүріңіздер. Өкіліне сүйінің символы болған алды неке шекеттерін 2 жашқа тапшырады, 2 жаш бір-біріне де тапшырады. Қол жақтыраңыз шул еден. Алтынбек мырзаның достары бар ма? Алтынбек қол жақтыраңыз, барлығыңыздар. Сүйіне айыры болса сөзген аныңдайба, сүйіне келе қыз жігіттер сүйіне жоқ айыры. Сүйінің символы болған алды неке шекеттер болсын. Sürüşmende güvenlikle Avrupa'ya saklar etsin Seni okur canan etsin Özüm hoş var etsin Sürüşmende güvenlikle Avrupa'ya saklar etsin Kalar etsin Batmaktan meleklerді тапшырабыз, естелікке сүрөткө түшөбүз, батырақ кыймылдайбыз. Құдай қошқан құдалардың орталық құдалар бейі болсын. Келіңіздер, қалғанын келген қонақтар өздері білет. Андықтан келіңіздер. Орталық құдалар бейін қылалы. Мен айтқан бұл құдайды берейін. Басылар, жүріңіздер, өткілер.
сыйлоодундуктан орун ала берсеңиздер болот. Чоң рахмат. Кудай элибизде, жерибизде жанагы жаман оорудан алыс кылып, ушундай эле жакшы тойлорго тош кылсын. Жаман оорудан алыс болуп, бирибиздин үйүбүзгө жакшылыкка катташалы. Карантин деген бала болбосун дегендер болсо, бир кол чакырыңыздар тондар келиңиздер. Ниет кылалы, жакшы ниет тилектер менен баштайлы. Эми мен азыр туугандар эки жаат кылып каалоо тилекти берейин. Араңыздардан чыгып бир экөө үчөөңүздөр сүйлөңүздөр. 5 адам бөлөк тилек бир, 5 манжа бөлөк билек бир деп баардыгыбыздын тилегибиз бир. Эки жаш бактылуу болсун деп жакшы ниет тилектер менен келип отурабыз. Ошол ниет тилектер микрофон жетпей калгандар ичиңиздерден делеге дуа кылып коюңуздар бактылуу болсун деп. Ал эми мен бул жака сөзгө жалпы Каныбек агабыздын туугандары, Алтынбек мырзанын ата журт, тага журту, Замир агабыз баш болгон Абдырасыл жана ошондой эле Сапаргүл, Анвар аттуу ата журт, тага журт туугандарды бул жака чакырайын. Келиңиздер ата. Сөз сиздерден болсун. Жалпы Каныбек аганын туугандары жамааты. Гүлзар эженин туугандары. Бат-баттан келебиз келиңиздер. Ата журт. Assalamu alaikum, uzak yakında gelen tuğanlar, kudaylar, Ciğenim Altınbek, Ayzat kelimizlerine tilegim koşa karıp, koşa arıp, alalı çakalı böyle ölü göstük, vaktılı boğulu. İşte sizler vardınızlar. Umartlı şirketlerinin konukları, işte sizler, Oğlum Altınbek, kızım Ayzat. Sizlerdi bugünkü ak nikah toyunar menen kutay. Altınbek oğlum sana ders olup kalayım. Karmaşkal toyunar tübölükte olsun. Ay diyorlar, Kanыбek senin güzel toyunlar olsun. Aldığa koygan maksatınızdan çıkarsın. Gelinizler kulluk olsun. Toyunar kulluk olsun. Kızağa süyütürüp. Daim şunu görüyorum. Vaktılı olsun yaşta. Assalamu alaikum. Yakından gelip andar, bağlar, takımlar. Altınbek, Ayzat, Bilek, Akbürek yollar. Bugün kendine size materyalini konuk olsun. Gayet kendini konuk olsun. Gayet gördü. İmam olsun. Рахмат, бар болыңыздар, айтылған каалоо тилектер кабыл болсун. Я, кел, эмне качкаттан аркада туруп алып мен сүйлөйм, бак. Assalamu alaikum. Uzak yakından gelen tuğanlıklar, bardığınızlar işlersizler. Ana şunday jayatıp turganda, şunday ayday baldardı, çoğun etkan, Kanыбek, Nargız. Gelinin ata inelerine, Allah razı olsun. Baldarım, Seler gayet baylıklı, jakşı kiyimdi, başkan emes, adam gerçelikti kanır. İmanlı, insaflı bolur. Adam gerçelik, meğer akıbetli bolur. Ata-ineni bağışlayın, ata-ineni silahla bolur. İçinani zatta tekrar olmaktan. Daim şunday ummatlı silah üstüde düşüreceğim bolur. Vaktılı bolur. Aynen Rahmat. 413 номерде премияны алып койдук экенбиз, келиңиз. Karangı күндө жарыктып турган сайын экенибиz. Сиздердин бүгүнкү бактылуу күнүңүздөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктайбыз. Үйдө заттан тага эже келиңдер куттуу болсун, куттуу болсун. Сиздерди сыйлаган жаштарыбыз кут болсундар. Рахмат, бар болуңуздар. Ата журт, тага журт, ыраазычылык билдирели. Таежелер бар болуңуздар. Той кут болсун, келин кут болсун. Белек бекчектерди тапшырабыз, куттуктайбыз, сыйлоодон орун алалы, бар болуңуздар. Өз кезеги жалпы биздин сыйлуу, урматтуу төрүбүздүн көрүп болгон жалауаттуу кудалар тарапка узатайлы.
Анда söz жалпы ата журт, тага журт тарабынан келип отурган Данияр ага менен Замир эжекемдин туугандары. Электерди жаңып бериңиздер, аксакалдар кошо чыгып. Келиңиздер, ата журт, тага журт менен аксакалдар чогуу чыгып калып жаңып беребиз. Ат жатсам, ат күтөсүн алыстан, ат жактан казабаттар калып жаткан. Samana çabuk geldi gül kararı, ey zamanım alaylardı alız yakar. Dertleri kudalar, oy kudacalar. Yerimize batırdan tanı dilek aytalı, kudalar kudacalar. Assalamu alaikum qimmatli mekendeshlar, tug'anlar, qayinjut jana жалпы jamoat. Muna bugun Qanibek Yezimizning jana daytdan Xudo sizlarga xudoluk tut bo'lsin, ming yillik xudolar doimo Qanibek saga qizsiz yaxshi xizmat qilsin, Daniya saga giyolam xizmat yaxshi xizmat qilsin, to'ylikka baxtli bo'lsin. Алтынбек жана Айзат бүгүндөн баштап турмушка баскан жолуңар пайсалдуу болсун. Дайыма ошол шамчак кылып жаккан үйүндө учуңда от жайнасын, казаныңда эт кайнасын. Дасторконго дам толуп, кампаңа дам толуп, дасторконго нам болуп, дайыма үйүң толуп баш болсун. Куда каласа эмки жыл ушул маалда бешик тоюн тойлоңула. Бактылуу, талайлуу болуңула. Elimizde amancılık, yerimizde tınçılık olsun. Daima toy kullanabilirsin. Daha söyleyip ondan aldırak çiğit gelirse. Assalamu alaikum, hurmatlı mehmanlar. Tukam Daniyar, Xudo Qanibek sizlarga kelin kutlu olsun. Tukam sağa yo'llar kutlu olsun. Ne deysen, 2 yaş vakti olsun. Her daim şu karmaktan oturup üzülüyorsun. Şeklinde ellerin bağırlık tinç olayla, aman olayla. Her daim şu toylarda Allah kadar doktoruna nasip etsin. Daha bu çocuklar. Kim? Hecelerden kim var? Daha söyleyip olanlar var. Tağalardan, atacıklar. Gelin. Assalamu alaikum. Xudoy bizni kelin sizlarga qiz bo'lsin, kuyovlar bizga o'g'il bo'lsin, shu to'ylar qutlu bo'lsin. Xudoyim 2 yoshga baxt bersin, dinso'lik bersin, uzun umr bersin. Endi shu mallarda 5 to'ylar olib qo'yaylik. Tamamlar usulüydü. Assalamu alaikum. Aramızda hurmatlı to'ylik to'ylari. Daniyar, Zamira, yo'llar kutlu olsun, sizlarga kelin kutlu olsun. Ne derim 2 yoshga? Ayzat menen Алтынбек балдарым. Mına bugungi kundan başlap şu turmuş yoluna atlanıp jatasыңар. Бұл turmuşta açısı olur, tatlısı olur. Şu bardığına çıragan, eli yurttu sıylagan, ata-enеңерди sıylagan, imanды жаштардан болған. Daha bir yol baqtıl olurlar. Bravo, rahmat. Халаттектер қабыл болсын, келіңіздер. Тойлар 2 жашты құттықтап сыйлығынан орын алабыз. Құдалар, сыйлылар, ақсақалдар, разылық білдіреді. Çok рахмат сіздерге. Екі жаш отырып, қалау тілекті жалпы Баткен обласының ақсақалдары жамағаты. Жалпы Баткен обласының ақсақалдары келіңіздер, қалау тілеге. Алтынбек Айзат күлгін I
Кен обласының ақсақалдарына сүйіп қалайын. Арманыңыздар той құтты болсын. Hürmetli şu cemaat, sizlerge Ayzat'ın gündörü, bugün uçakçıkları varlığımızda şartın anlatmalı. Burada ve her birisi ödemlerine keyif soğuk versin, ona uzun ömür versin. Allah'tan da sizlerge yaşına büyük dörtü versin. Yani şunlar özgürlüğü uzun ömür. Halkın ömrünün uzun halkın cemaatı var. Her birine geldiğinde vakit alan. Hani ne? Canım sizleri genç olun. Çok olsun. Hıdır kadar parçayı koyun düşünün. Bu olsun. Böyle bakın. Hiç mi olamam ne olur? Assalamu aleyküm. Bugünler, hoş geldinler vardığınızlar. Allah Teala'ma çeksiz makbullar olsun. Şu gün gözetleyenler. Hani bizlere Kudağlar kulu olsun, Kudağlar kulu olsun. 2 yaşta Allah Teala iman versin, insaf versin, uzun ömür versin, vaktılı ömürlerden olsun, zamanı üstücü olsun, geleceği tutmuş olsun. Bugün tutacak Rahmat, har bolыңыздар айтылған халал тілектер қабыл болсын, подарканың ұлығын, құрығын тапшыралы құттықтаймыз той иелерін. Har болыңыздар. Өзі біз білмей тұрған тілді. Алмаз әке, азыр, бар екен бұл яқта азыр. Бұлар Кроскидегілер Қытайша айтып береді дейді. Ой не. Бұл не? Қайсы тілдер? Қытайлармен іштешер бұлар. Ey Алмаз әке. Жеңем айы болып жүре берейін. Кім қайсы тілдер біледі? Кім қайсы тілдер?